sabla. Ngening aldoyti, ingindung banal a kapulungan katolika, magsayaya, uling kaniting kapag masusyaning banal a Eucharistia, rening anak tamo, tanggapande ing katawan ang pondaya ng Kristo, at makiyagum lakeya king mumunang pamikatagon. Inya kayabe ang pong kasanmetong da, puriyan ang pong pasalamatan tayo ing Diyos, kaniting banal a misa. Talakad tamo po at ikanta tayo ing dalita pamuklat. King lagyo ng ipam, po ng anak, kampo ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, at ing pamakiagum ng banal na Espiritu, manatiliya kaya kayo. At keka antemoren. Paboren nyo lang lumapit ring anak, ining sinabi ng Jesus karing alagad na, uling burira ring alagad, ingilawot dala ring anak, kang Jesus. Dapat buri ng Jesus, ing lumapit lakeya ring anak. Kaluguran kong anak, baluyo ing pamikatago na iti, maluwat niya ng panayanayan Jesus, ba na kayabe na kayo, king banal a pamakinabang, maulagay ngaldong iti, emu para ke kayo no nepati na kang Jesus. Makanya na kayong kaluguran, Jesus. Inya sana, king mabilog yung puso, puriyan, ampon pasalamatan niya kaniting aldo. Ngeni, aduan ko ke kayo, ing pakibatan nyo la reting makatuking kutang.
Kaluguran kong anak, nano ingaduan niyo kingindong banal a kapulungan. King pamananggap yu kang Jesus, nanuing gawan, ampon ipagkalubna ke kayo. Nung makanyan, ang tinaning bisa kayong maging tunay ng anak ng Diyos, luguran, ampon suyuanye, king mitmong lugod ing Diyos, ampon makanyan mo naman, ding kapara yung tao. Kalupan na ning pepakit ng lugod ning ginuta mong Jesucristo, lugod, ang gana, king kamatayan, king krus. At ngeni kaluguran kong anak, matula tayang pagmasusyan ing sakripisyo na ning banal ay Eucharistia. Mitipon ang timong pamilya ning Dios kambe ning kapanaligan, ipanigaputa mo ing patawara na katamo ning ipa, uling mitmuya king kamo ampon ganaka. King Diyos, sigpang mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, huling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaluwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Virhen, karing sablang anghel at santo. At kaya kayo kapatad, ngipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginutamo. Ing Dios sa lubos mayupaya, pakalulwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king bie alananga. Amen. Magkanta tamongan, itamongan. Ginoo, pakaluluan mo kami, era kaliguran, antimoing karampatan, Kristo, pakaluluan mo kami, emilalingapan, kapatad ming mangailangan, Ginoo, pakaluluan mo kami, lagi namin matampaing kekang lelangan. Manalangin tamo. Oy pa, para king ligaya mo at para king kaligtasan mi, tilduan may Yesu Kristo alananggang matas sa pari. Ing balayan, akam tana para keka king kapamila taning daya na makapakirakaya sana king upaya ning krus na at pangasubli ng mebye king kapamila taning pamagmasusi king kapigaga na kankeya kaniting Eucharistia ang mabibiyempon magari kambemo at ning banal Espiritu metong a Dios manggaman king alananga. Amen. Luklok tamo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan karin Korinto. Kapatad, pablasang ing tinggap ko king Ginoo, abinye ko naman kay kayo, antikeni. King ing Ginong Yesus,
kanita muring benging, mi panganyayayo, dinampot yang tinape, at pe pasalamatan ng Diyos, at pe miraso ni, at nga nang sinabi, itiya ing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Makanyan mo naman, kay batning apunan, kinwane ing kalis, at nga nang sinabi, ing kalis ay iti, yaing bayong tipan, ami patibayan, king daya ko. Balang ukdo minum kayo kaniti, daptan nyo bilang kapigaganakan kanako. Uli nito, balang ukdo mangan kayo kaniting tinape, at minum kayo kaniting kalis. Ipasyagyo ing kamatayan ng Ginoo, ang gaking panyatang na. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Dios. Dalit apakibat, pasalamatan da ka o Ginoo, king mabilog kong puso. Pasalamatan da ka o Ginoo, king mabilog kong puso. Pasalamatan da ka o Ginoo, king mabilog kong puso. Pamalita ko, sablang makapagmulalang dapat mo. Pasalamatan da ka o Ginoo, king mabilog kong puso. Kaya ka tumula ampong magsaya ko. Puriyan ke ing lagyo mo, o Ginong kakatas-katasan. Pasalamatan da ka o Ginoo, king mabilog kong puso. Dalit kayong kapuriyan king Ginoo, manuknangan king Sion, mangaya padepat no, ibalita karing sablang bansa. Pasalamatan da ka o Ginoo, king mabilog kong puso. Talakad tapo ban parangalan ing maya pabalita. Ninuman ing mangan king laman ko, at minum king daya ko, mabibiyaya ka na ko, at ako mabibiyaya ko kayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Itamongan. Alleluia, alleluia. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antemuren, Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Juan. ligaya keka o Ginoo. I Jesus nga na karela, katutuan ing sasabyan ko kay kayo. Nung kayo mangan king laman ning anak ning tao at minum king daya na, kayo mikabye king sarili yu.
Ninuman pin ing mangan king laman ko at minum king daya ko at tinyang biye alananga. At ako pasublyan king miye king tauling aldo. Pablasang ing laman ko tunay ang pamangan at ing daya ko tunay ang inuman. Ninuman ing mangan king laman ko at minum king daya ko mabiyeya kanako. At ako mabibiyeko kaya. Nung makananong ako at inubod na ning ibang mabiye ko king uli na. Makanyanya naman miye king uli ko, ing ninumang mangan kanako. Itipin uli nita yung tinape at inipang ipatbanwa. Nakalupan iting tinape apengan daring pipumpunan nyo. Ngeni, may nga matela. Dapot nginumaning mangan kaniting tinape, miyayang alang kapupusan. Pakamalan kong kapatad, ding mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurihan keka o Kristo, lukulok tamo at makiramdam king Amelia. Maya payabak, kaya kayungan. Maya payabak po, amo. Ay, may tutundula rin nga anak, makiabing commentator ne. Maya payabak, anak. Pablasang may manuran o pati yatay kayo, may nga uranan. May nga inala rin nga anak. Ngeni at suta mo keti bang kanita, gampanan tayo nga usan tamong. Nanong tanggapan yung ngeni? Numanutang ini. Keman din dam na, no? Tang mas masikam pa. O, di makagising kayo. First communion, ing buri ng sabyan, mumunang pamikatagon. First time, tanggapan niya, ing banal akatawan at daya ng Kristo. Wari, keng karanasan tamo, istong first, excited. Ne? Keng Monday, mag-aral na kayo? Excited kayo? Bakit? Kasi first day of class. Ne? First day of class. Balo ko bakit excited kayo? Bakit? Kasi ating kayong bayong sapatos nga ran. Ating kambayong uniform. Okay, ba't kareng school supplies? Tinakombayong notebook. Oy, pengaryo, dengali, wala na papaki, batayo, pasele. Saliyo na, atin tanang bayong libro. O dengaliwa siguro, atin lang bayong bag. Ninong atin bayong bag? Aro, mami, dengaliwa, lala pang bag. Puta naman, pwede yapay-tang dati, ne? O makanyan niya. Excited ka kasi first time, ne? Siguro anyang mintana kayo keng swimming pool? Mag-swimming na kayo? Anyang first time yung mag-swimming, excited kayo? Meka, dingaliwa, lami patudtud. Ne? Uling excited la. Burira, tsunitang karelang salbabida. Burira, tsunitang masanting dang shorts. O kaya rengaliwa na tilang bikini. Ne? Sulod dala, labisang magbikini, rengaliwa. Pero atin tampang swimming, excited tamo, first time. O niyang munta kayong first time, King Jollibee. Minta na kayo, Jollibee? Olem mo na. Anyang sabyan ng mami, bukas, dalara ka, Jollibee. Nga na. Ay, mali na, nuyawari. Jollibee. Okay. Dalara ka, Jollibee bukas. Nga na. First time ito, ne? Birthday mo. Palagi ko, pekapiblas mo. Palagi ko, kamanmengan. Uling, sa sadyaming at tiyan mo keng kekang chicken joy. Ne?
Excited ka kasi first time. Pero, kay batning first time, there is always a second time, a third time, a fourth time, and so many times. O tapos tahan. Excited ko kay Monday, ne? Yan. Kay ba't naning pabulan, mekad parminggo mo, naning panalangin nyo. O tala ng uran ngayo. Ale? O tang mauran naning buriyo. Alang? O balak sa excited kayo. O ni buriyo, walang klase. Ne? Agad-agad, sumawa ka. Ne? Kaya nga halimbawa, swimming. O neng, may pasawa na ka swimming. Nakabisa. Jollibee nga na. O neng, may pasawa ka keng manok. Nakabisa. Mo na si kaso. At tatandaan nyo siguro, nang may kapyalungan kang bayo. Ne? Huling bayo ya, aro. Kagising mo pa na yung habak yan, ang pantunan mo, pamyalungan mo ne, lumwal na ka, pag maragul mo ne, kareng kakyalong mo, ne? Pag maririyame pa, karela, potang matudtud ka, nung muni kaya yan, o kaya, sa kenyang masanting apyalungan, siping me pang matudtud, ne? Kasi, first time mong may kapyalungan, kay ba't na ni nga longaldo, parminggo o mekad pabulan nang sabyan ng makeka. O ting piyalungan mo bala-balabag yakeni. Nga nakeka. Ne? Ugse ko na ini Nga nakeka. Pero nang sabyan mo, sige okay mo kasi. Kunyaring buri nga mo. Ne? Kasi sinawa na ka. Kaluguran kong anak, ngeningal do ngay ni First Communion you. At ikamingan panalangin mi, sana, this will not be your last communion also. Kasi, dahil haliwa, kay ba't na ning first communion, aro Diyos ko, bandang tauli, tatamad na la. Potang magumpisa, ay, bukas sigurado ko, simba ko bukas? Excited ta simba bukas, ne? Bakit? Kasi makapakinabang tana. O tagalang kay ba't daning pabulan, may ngariyan jubilee, may ngariyan klase, naku pa simba, mitutundo ko pa, nga mo, ne? Pota, makanyanyapin, may sasawan, may kanu, kung baga, kamo hanggang mumuna. First communion niya ini, nga kupin kaya kayo, atin pang second, atin pang third, at dakal pang communion kabang biye inggawan tamo. Apa nga ko yun O mulita na, nung heyo mo lang pa na ako. Mulita na. Apa nga ko yun? O apat lang may kinabang, detang may kibat, mabating na kayo. Apa nga ko tamo yun Kasing first communion will not be the last communion. Ne? Noon balang Domingo. Ay ngari kem pamangan, malyari kang emangan kem patingapon. Malyari. Kem parminggo kamamangan malyari. Kem parminggo kabiminom malyari. Halin may ngariyan naman kanyan. Itamu, mamangan tamu. Nga naning ginukeng ebanghelyo, ingkat laman ko, yapin ing katawan ko, nga na. Ingka na kong daya, yang inuman yu, nga na. O ini ing pangako na ni ngapong ginu kay katamo. At kaniting pangako nga iti, pangako na kay katamo king ya, manatili ya kay katamo, at itamu, manatili tamu kaya. Ne? O ining panako na. Kilala yung Ding Dong Dantes? Itang King Family Feud. Ninong asawa na. Maindredos. Wami asawa la rin. Iding Dong, Apoy Marian. Atin lang anak, akakit yo siguro keng nido. Nanyalagyo itang pangane, Izia, Hampoy, Sixto. Ne?
Izia ampoy sixto. Izia, ikit kaya kay social media, mag-first communion niya. Ikit yun na ita kay social media, mag-first communion niya Izia. Dening pengarin ay dingdong ampoy Marian, mga pamulalala kay anak da. Kasi she's always counting, nung halimbawa na ni July 27, ne? Nung July 20 pa mo, kukutang ka nung Zia. How many days more? Pilan pangaldo in First Communion? 7 nga na kanong Marian. Iba lumipas na naman yung Aldo. How many days more nga na kano? 5 nga na kanong dingdong. Wing First Communion. Kay but how many days more nga na 3? And umi batarening mi asawa, kit nande. Zia, why are you always asking how many days more before the communion? Nga na. Pekibat na kanong Zia, malating anak, kalupayo. Because I'm excited, nga na. Because I am excited. What makes you excited? Nga na kanong Marian kaya. Because I want to receive Jesus in me. Layon may tanganak, ne? Kasi nga nanining Zia, excited na akong tanggapan ke i Jesus kanako. Nga nang sinabi ka nuning nindingdong, why are you so excited nga na? Because nga na, Jesus is my friend. Kaluguran ke kasi Jesus at kaya be ko ne, kanyan. He will remain in me, manatili ne kanako. Makanta mo rin kaya kayo? Ali. Makanyan mo rin kaya kayo? Na Jesus manatili ne kaya katamo. At itamo manatili tana kang Jesus. Kasi ing katawa na maging parti na ne ning katawan tamo. Ing daya na magbibubune at manatili ne king daya tamo. Anyapin ni Jesus mabibyeya kaya katamo. At itamo mabibiyetamo kaya. Kaya kaluguran kong anak, this is your first communion. Pero dapat isane tayo ini. Balang kapilan, katikista, balik yung pabulan din eh. Balang kapilan, Martes, ne? Balang kapilan, Diyos ko, apat lang makibat. Balang Domingo, ulitan niya ini. Pangako ko, balang Domingo, simbako, tukikula, dingpengari ko. So yan, dindamyita, dindamyita, ne? Dindamyita, ne? Dindamyita. May ngakula rin nga anak yu simbala. At ikayo, kayabe kayo, ay, kayong kengkilual, ne? Hoy, sabi tayo sa lese, may ngakula, ne? Hoy, deni, ne, may ngakula. Simba kayo, ne? Tawag Kenny, masakit na. May kakaintindi ta mo, ne? Hoy, pengare. May ngakula, ne? Ne, simbala, kaya bedareng, pengari. O yan, may kakaintindi ta kanyan. Because they need you. Because kailangan da kayo pa po. Kaya papuwag yung mangako para kareng sarili ra. Nandin po, kabang mag-prepare ko for First Communion, kaba pong mandilo ko, belikan ko po, ingka na akong sariling First Communion. Holy Angel po may garal at karin kami mig First Communion. I was in grade 3. Nano kong grade niya ni? Mag-grade 4 na kayo na kendaratang ne. So ako man grade 3 ko yung tanggapan ke. We were 10 sections. 40 per class. Pilan na kanta? 40 times 10, 400 kaming mig First Communion. Yaku, limpari ko,
Balang Domingo mag-communion ko, ne? Pero may nga pakutang ko, out of the 400, pilan la pa kayaring balang Domingo mag-communion. Ne? Di kayo man siguro pengar, you ask yourselves, sa mag-first communion kayo, pilan kayo? And ask yourself right now, pilan ko pang mag-communion? Kung yun naman kayong sarili pengari, mag-communion ko pa. Popotan naman uli naning first communion naning anako niya, tsuko keningeni, pero mas manyaman ning totong king. Pong kukwaho, pong mamarites, sewaren po. Kaluguran kong pengari, kaluguran kong anak, this is our promise. Ming mangibat ko kanyan po ta, pasyag tayong kasalpantayanan, dayu tayo ing kasalanan. Bakit? Kasipin, ing ginu, mamaleya ke katamo. Manatiliya ke katamo. At itamo, manatili tamo keya. O yan, ing ke katamong tanggapan na grasya ngene, at ing hapon na, musana ngeni. Nune hanggang mabiyeka. Agyo yung pangako ita, anak. Hanggang mabiyeka yu, pakikitan niya yung ginu, king Eucharistia, at tanggapan niya balang Domingo. Agyuyo ita? Apat lamo katikista. Agyuyo ita? Ayan pengakuyo yan, pengari, mengakula rin nga anak yu. Ini, dagampanan tamo king Eucharistia, king itamo, manatili tamo kang Jesus, at Jesus manatili ya ke katamo. Kaluguran niya, pakikitan niya, balang Domingo. At ikaw ang kaluguran? Balang kapilang komikikit. Lemunal, doldo, ne? Jesus, burina, bala mong Domingo. Pwede mo ring aldoldo, pero okay na kaya nung balang Domingo mo. Ne? May nga rin ating kang kaluguran. Sabi na muntaya kaya kayo. Nya yung gewa mo, sabi mo kang mama mo, magsadya ka tang merienda kasi datang itang kaluguran ko nga mo. Kaybat eya dintang. Masaya ka? Malungkot ka? Kaluguran niya Jesus. O nung kaluguran ni Jesus, kayong Domingo at karimbalang Domingo, panaya na kayo. Nyanong kayo dintang, masayaya, malungkot ya. Malungkot ya. Ikayo, masaya kayo, malungkot kayo. Masaya la ka no. Alihi, malungkot ka kasi may tinggap Jesus. Kasi may pintalan ing kaluguran mo. May this first communion ing kapamakinabang tamong mumunang pamikatagon, sana king bieta mo kaluguran kong anak, mas akakit tamo ing pamanatili ng Jesus ke katamo. Mas lalalam ing ke katamong pamakikaluguran kaya at mas maging makisanmetong kaya anting talasal pantaya. At itamo sana, this first communion will have meaningful communions in the future. Mas maging lang makabaldugan, meaningful, then tutukita mo pang communion. Because this will definitely be not the last communion. Amen. Talakad tamo po, gampanan tayo po ngini, ing pamibayo karing pangako ni binyag. Kaluguran kong anak, king kapamilya taning sakramento ning binyag, tinggap ye ing bayong biye king Dios. King kapamilya taning danum, ampon ning banal ay espiritu. Uling bingot kayo pamo, kanitang may binyag kayo,
Ding pengari ampon tegawan yu ilaring me kibat king pangasulong ampong pangaragulyo king kasalpantayanan. Ban kanita ing biyaning Diyos sa makasaut kaya kayo, mirayu king kasalanan at pipasiknangan king balang aldo. Dapot ngeni, mga ragul na kayo. I kayo na mismo ring mibayo ka ring pangako ning sarili yung pangabinyag. At ihayag yu ing pamakisakwil kang Satanas at ing pamipasyag yu king kasalpantayanan kang Hesu Kristo. Anak isadyayo ren kandilayo, panayan nyo ren katikista, sinjandala. Den kandilayo, kabang sasakwil taya, ing kasalanan, at papasyag ing kasalpantayanan. Kaluguran kong anak, pakibatan nyo lang mitmong katapatan deting makatuking kutang. Anak, kakukongan lumawe, ali ka rin kandila. Hekay sundo hanggang ating kong akit ay makalawe kanako. Pakamalan kong anak, sa sakwilye isatanas. Sa sakwilyo ing sablang dapat na. Ating sabla ng pamanamuyot. Ngeni anak, ipasyag tayong kay katamong kasalpantayanan king meto nga Diyos sa yatlong persona. Sasalpantaya kayo king Diyos simpang lubos mayupaya miglalang king banwa ampon king yato. Sasalpantaya kayo king anak ng bugtong Yesu Kristong ginutamo. Mibait kang Luana Mariang Virhen, mi paku king krus, mete at mikutkut at sinubling mebye, at ngeni makalukluk king wananing ibpa. Sasalpantaya kayo king banal ay espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miyering katawan, at king bie alananga. Itiya ing kasalpantayanan tamo, itiya ing kasalpantayanan ing banal a kapulungan, matula tayang papasyag kang Kristo Jesus aginutamo. Amen.
Musikan tayo. Bale na pari, bale na hari, bansang iniwi, taong may pili, kayang kewani, busal na ninyatu, ban kaya munye, gana papatutu. Ing kasalpantayanan ng poring lugod, tinipo na katamong miyabe-yabe keti at ing Ginoong Jesus at subusal tamo. Manalangin tamo king kapamilata na kigipa amalingap karing sabla ng anak. Ngatangan pong sumabi kaya, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kareting anak, ban maging masaya ang puantulala ring pengariro, at ding sablang taong makikilala karelo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing tatang, ampon imata mo. Para karing talaturo, ampon katikistata mo. Ban maging makabaldugan niya sana. Iting aldo, ning mumunang pamakinabang tamo. Ban ela sumawang sasaw kaya katamo. Ban mi kakaligod tamong lalo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaniting komunidad tamo, ban ing mabiyening alimbawa ning kasalpantayanan tamo, at ing malugod apakamal ayampang tamo karing biyera reting anak. Maging tandane sana ning lugod ning Dios, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. O lubos mayupayang Diyos, tinipon mo kami ni Keti, ang timong metong nga pamilya, pakiramdaman mo la ring panalangin mi, sopan mo kaming lalong bibiyebye para keka at gawaning sabla kambening anak mo, Yesu Kristong ginumi. Amen. Lukulok tapo para king pamagsadya karing hayin.
Talakad tamo po.
Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo matanggap ya arapaning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan niya saning Ginoo, iting daon karing gamat mo, king kapuri ampo ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo. O Ginoo, ayang pang milasanang matampa ampon parati reting misteryo, huling balang ukdong pagmasusyan miya iting sakripisyong kapigaganakan keya, ing obra ning pangakabos mi babayo. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ya kayo, At keka tumurin, yat nayo rem puso yu, makayat na nalaking Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. O Diyos, sa ipami, tinipon mo kami ang miyabi-yabi, ketiban pasalamatan ang ponpuryan da ka, para karing makapagmulalang bagay gewa mo. Pasalamatan da ka, para king sablang bagay malagu king yato, at para king tulang binye mo kay kami. Pupuryan da ka, para king aslag ning aldo, at para king amano mo, apasala karing kaisipan mi. Pupuryan da ka, para king yato, at ding sablang taong manoknangan keti, at para karing biyeming menibatan keka. Baluming mayap ka, kaluguran mo kami, at panemaw lang bagay daraptan mo para ke kami. Uli nito, ngaming anabiyabe, kakanta. Oy pami parati Cloud ka po. Oy pami parati mo kaming gaganakan, kaming anak mo, mo kami kapilanman kakalingwan. Tinubod me ke kami Jesus ay anak mo, ban mangabos ke kami, at midaon king biyena para ke kami. Inulo na la ring masakit, liningap na la ring pakakalulu, at tinangis siya kambering malungkot. Pepatawaran na la ring makasalanan, at tiro na kaming mamatawad, king metong at metong. Liguran na lang pante-pante ring sabla, at pepakit na kaya kami nung makanano kaming maging maganak ka. Kitmwa na la ring anak karing takdena at benindisyon na la. Uli nita, masaya kaming midadalit. Itamongan, King Lagyu ning Ginoo, nuwan yung daratang, King Lagyu ning Ginoo, Osana, Osana, King ka katas-katasan. Oy pami, king mabilugayato ing balayan, pupuriana ka. Inyangeni, manalangin kami, kambe ng kabilugan na banal na kapulungan mo, kambe ng Francisco ing papami, kambe ng Florentino ing obispo mi, Pasiano ing obispo emerito, kambe ring sablang pari ampon diakono, karin banwa ing wana Virgen Maria San Jose ding apostol ampon ding sablang banal, alalang tuknang midadalit king kapurian mo. Ngeni, makyabe kami karela, at karing anghel, sasambake ka kabangamingan pupuri. Itamongan, Banal, banal, banal yaing Ginoo, Dios mayupaya, mipno yaing banwa, ating labwat, kingke kang ligaya, Hosana,
king kakatas-katasan, wanyang daratang, king lagyu ning Ginoo, wanyang daratang, king lagyu ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan, nuanyang daratang, king lagyu ning Ginoo, nuanyang daratang, king lagyu ning Ginoo. Siklaud tam. O Diyos sa ipami, lubos ka king kabanalan at buri mong ipakit keka ing bisa kaming pasalamat. Pigdalarak kam tinape ang ponalak at adwan mi keka patipan me ing banalay espiritu mo banggawa na lareting lamak mi katawan ang pondaya ng Jesus ay anak mo. Kanita kekaya ayam pang mi ing binye mo kekami. At tatandanan mi pa, kanitang bengi bayo redinaw ning Biena, kabang misulusulo laking apunan kambering kakalugurana, Jesus, king waning tinape, king lamesa, pe pasalamata nakat pinuri, kay bat piraso ning tinape, binyaniti ka rin kalugurana at ngana, kwananyeti at kanan, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ang katawan ko, amidaon, para ke kayo. Kay bat ning apunan, kinuwaning Jesus sing kalis, amit mong alak, dinwang naiti, karing kakalugurana at ngana, kuwanan niya iti, ikayungan, at minom kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ng lububu, bayo, apo nalananggang tipan, amibubu para ke kayo't para karing dakal, para king kapatawaran, ding kasalanan. Daptad iti, king pamigagana kayo kanako. Gagawad bingeni ing penabili ng Jesus ke kami, gaganakan mi ing kamatayan ating pangasubli ng mebye, at darawon mi lake kaoy pa, ing tinape ang magkalubye, at ing kalis sa makakabus ke kami, lalapit na kaming Jesus keka, tanggapan mo kami sana, antimong nung makanano meng tatanggapan. Pasyag tayo ing misteryo ng kasalpantayanan. Talakad tamo.
Itamongan, me bieya i Cristo mabieya at datang yapa. O ipami, agkatan mo kaming makisulu keka, uling kaluguran mo kami. Katman mo kami king tula ng Madali Espiritu, ngening tatanggapan miya, ing katawan ang pondaya ning anak mo. O ipa, alakang kakalingwan karing anak mo. Adwan mi kaya kayong lingapan mula at kaluguran mi. Lalong-lalo na, ring ima, ampon tatami, ding kapatad ampon kakaluguran mi. Ding apo ampong ingkong mi, ring tegawan ampon kamag-anak mi. Ganakan mula ring sablang magkakasakit king biye, lalo na ruguring may ngayalbugan, kening may labas auran. Lalo na ring malungkot, ampon tatakot, ding pakakalulu, ding masakit, ding magdilidili king biye, at ding sablang mangailangan saw. Lingapan mula at king lugod mo, dinan mo lang namang kayapan, ding sablang mayango na biye. Ganakan mula ring sablang Kristiyano, nula pa man ka rin, at ding sablang tao ketiking yato. Mangat mo kaming kapag mulalan ampon kapurian, pot ang akilala mi ing daraptan mo para ke kami. King kapamilata ng Jesus ay anak mo. King kapamilata na kambena ampon kaya, kagumning Banal Espiritu, sablang parangalampon ligaya ke kao Diyos, ipang lubos mayupaya, manggaman king alanaga. Amen. Itamongan, Amen, 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 Amen. Kang Kristo tinggap tayong Espiritu ning pangayampun, ngeni ang timong anak ning Diyos, mangangas tamong magkanta. Anak itamongan, ipami at subanwa, mi samba niya ing lagyu mo. Datanging kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo, keti sulip antibanwa, mi pamintuan ing loob mo, ing kakanan mi King Aldo, ibiemu ke kami King Aldo ngeni, amponi patawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mga emuke paisaul king tukso, nune ikabos king marok. Ikabos mo kami king sablang Maroko, ipa, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning pakalulu mo mitimawa kaming parati king pamanali paning kasalanan, at mikabos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya,
ning talapangabos ming i Hesu Kristo. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan ampon ing ligaya manggaman king alanganga. O Diyos, sa ipaming ginuming Hesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwad ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan minuning pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal na kapulungan mo. At pabayapan ampon pasanmetongan may agpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon magari, manggaman, kingalananga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman ang tabeya sana kapilanman kaya kayo. At keka ang timurin. Yampang tayo ing waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan kaya kayo ngan. Anak, kay ba't yung binying kapayapan ka resiping yu, pantunan niya ma, itatang ano ninong kayabe yu, kisye. Ne? Peace be with you, nga mo karela. Sige, lakad, nung nuka rin la. Nung alareng katikis tayo, ilang puntalan nyo. Kay ba't yung lang akis, magbalik ta kareluklukan, makatalakad, talakad kayo. Talakad. Siklaud kayo anak. Nyoing tinape ibat banwa, ninumaning mangan kaniti, eya mate kapilanman. Nyoing kalis ningalanganggang bie, ninuman minum kaniti, miyeya kapilanman. Ginoo ay kumatampang tanggap keka, dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata nakatas sa tisadsad, hanggang kindiela naga. Amen.
maluwat ning banal a pamakinabang. O Ginoong Yesus, kaluguran da ka, Sagli, itamungan, o Kaginoong Yesus, kaluguran da ka, sa sambanda ka, espesyal kang kakaluguran ka na ako. Ginoong Yesus, malaos ka na ako. Salamat, daratang ka na ako. Salamat, babyeme ing sarili mo ka na ako. Ginoong Yesus, lumapit ka na ako. Manatili kang pane, malapit ka na ako. At pane, luguran mo ko. Bendisyonan mo kami, ikaming sablang anak mo. King malugod dalingap mo. At King banwa, idala mo kami. Ban ka rin miye kami kayabe mo. Ginong Yesus, makasadya na akong may pakit. Nung makanano kakalingap. Makasadya na akong manatad kinlugod mo. Kimpoy bale-balemi at numan ka rin. Amen. Lukluk kayong ngeni anak, ngeni naman po talakadla ding pengari, para king panalangin ding pengari. Panalangin king pengari. O Ginoong Yesus Kristo, king Sagli po. sakramento ninyo sagli Eucharistia. po, makyabela po rin pengari at suya po kareng screen. Sige po. Panalangin ding pengari. O Ginoong Yesus Kristo, king sakramento ninyo Eucharistia. Dikwan me kaya kami king pekamulang pamipakit mo king alang hanggang lugod mo kaya kami. Dakal pong salamat, ulen dininan may inganak mi, pamitagon ban aranasan na iding lugod, king pamananggap, nakaniting sakramento, king mumunang penandit. Impanga-atsumo king Eucharistia, ang tabayanan niya sanang parati, king idayune king kasalanan, pasiknangan niya kasalpantayanan, mangat muya king lugod, king Diyos, ampo ka parang tao at maging mabungayo, kareng mayap ang banal na panugali. Manatili sanang tatanggap kaya ka banyang ibiyeno at dasnaning miyagom ya kaya ko, king kawakasan. Amen. Talakad tamo. Bayo kay biyeng bendisyon, last week keng kumpilyak makaing may kapasalamat, huling mabilisan ngan. Pasalamat tamo, munandili, karing kay katamong katikista, palakpakan tala. King maraguldang sakripisyo kay katamo. Inyapin kay kayong anak, sana nanumaning tirura, nanunganing abaluta mo, nanunganing mipagkalog kay katamo, pakamalan tamo, kabaning dieta mo, lingidi bakalantana, king kay katang panga kristyano. Kadwa kren pengari, dakal pong salamat king kooperasyon, king ganaganang suporta, abinyeyo karinganak yu, at king parokya. At makanyan mo naman ing panabilin, pilan milamo pong oras kayabe reng anak, ikayo po rin kayabe rarenal dot bengi. Nyapin, kay kayo la po makapanabilin din, kay nga pong ginupig katiwala nala, kay kayo bandag paragulantala anting malugod kaya. Karen-kare lang meging tegawan last week, ampo po karing ganaganang sinaup, minantabe, karing misa, ampo ketang kumpil last week, dakal pong dakala salamat, ken pong miyaliwang pamuntok da ding miyaliwang elementary schools, dakal pong dakala salamat, karing karelang eskwela, pagamit na po kay ni katamo king parokya. At karen pong ganaganang migmasabal. At minantabe, pati po na, king katamong pamagsadya king pisamban, at king makapadurot kaniti, dakal pong dakala salamat, at kay kayungan po, sana abiyabe tamo, king tayran la, deng anak areti, ban paratila pong makalapit kingapong Ginoo. Ing ginuman tabi yake kayo, At kaya kan tumurin, ito kuyo laring buntok yuk at manigapu king bendisyon ning Dios.
Ing Diyos sa lubos mayupayay dayo nalasana kaya kayo ring sablang panganib at malamalub ng itugtog ing bendisyuna. Amen. Itamongan, amen. Gawa nalasanang matingid ding pusuyo king sablang tuturuna, ba kayong malyaring mikatmuan king tulang alang kapupusan. Amen. Itamongan. Hagpang king pamanalastasyo king maya pampon matulid, mayakit kayo sanang tutuntun kapilanman karing kautusan ng Ginong Diyos at mga intulid no babang kambering anghel ampong banal king ligayang pengakunan ng Diyos karing banal ampon pinili na. Itamongan. Amen. At bendisyonan na kayo ning Diyos, lubos mayupaya, kambering kaya kong familia, kilagyo ning ipa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ube na kayo king kapayapan, ning tula ning ginuya, sanang maging sikanan nyo. Salamat, King Diyos. Maya payabak, kaya kayo nga, Maya maya payabak pa oras, kaya kayo nga. Deta pa po kanong kapag-claim karetang portraits, malyari yala pong kwanan, king lalam na ning bell tower. Pasidayo po deta nga pa may kapag-claim karetang kumpilda pong portrait ding anak, malyari yun lang kwanan ketang bell tower, lalam bell tower. Anak, talakad kayo magpa-picture tamo. Kita ako lumawi.